uyu ni umugabo w'umwizerwa. Bosco yambwiye ngo iyi sapura yikwiye. Uri muto muzima, ku mutima uri umweru, ntugira ubugugu, ukwiye ibyiza, ukwiye ishimwe. Ati ni sapura uberwe, izuba ntirizakwice. Iyi ni inkoni, uzakomeza ube umugabo mu bagabo, ukomeze ukure mu gitaramo, mukuru mu gitaramo, ijambo ryawe ntirigapfobwe, kuko wahamagawe n'Imana. Twongere duhuze ibiganza dushimire Rwiyereka. Twongere duhuze ibiganza dushimire Rwiyereka. Yakoze akazi gakomeye muri ubu bukwe, Imana iguhe umugisha. Reka dushimire pare. Ndashimira nyakyo, ndagushima kuko wakunze Bosco. Ndagushima kuko wemeye kubana na Bosco. Ndagushima kuko wemeye kuba umudamu wa Bosco. Mbikubwiye nk'umuntu twabanye na Bosco, twarasangiye, twararyamanye, twaragendanye. Ujanye umugabo. Ujanye umugabo ndabikubwiye. Kubigaragarira amaso y'umubiri, abisi bakunda ubutunzi n'ibiki nabiki. Ariko nkubwire ngo ufite umugabo ufite ubutunzi bukomeye. Yamenye Yesu. Yamenye Yesu, kandi uwo Yesu ndabizi ko azobatunga, azobagaburira, azobambika, muzabaho, mutunge, mutunganirwe. Rero Bosco kubera kuko twahanganye, kira Evangeliste Rwiyereka official. Uraketse. Ujye kuri YouTube wandikemo Evangeliste Rwiyereka official, ukore subscribe, urayikinge, ukore na share. Uyu ni umugabo w'umwizerwa. Bosco yambwiye ngo iyi sapura yikwiye. Uri muto muzima, ku mutima uri umweru, ntugira ubugugu, ukwiye ibyiza, ukwiye ishimwe. Ati ni sapura uberwe, izuba ntirizakwice. Iyi ni inkoni, uzakomeza ube umugabo mu bagabo, ukomeze ukure mu gitaramo, mukuru mu gitaramo, ijambo ryawe ntirigapfobwe, kuko wahamagawe n'Imana. Twongere duhuze ibiganza dushimire Rwiyereka. Twongere duhuze ibiganza dushimire Rwiyereka. Yakoze akazi gakomeye muri ubu bukwe, Imana iguhe umugisha. Reka dushimire pare. Umwanya no wawe. kora kuri senti. Okay. Niba hari Imana yakubwiye, uyu munsi tuzawushira impumwe. Upfa kuba warumvise ijwi ry'Imana dusenga, uyu munsi tuzawushira impumwe. Ntabwo Imana yashizweho n'amatora yemewe. Haleluya. Wenda tugira ubwoba we, yuko manda yayishobora kurangira vuba ikavaho itabisohoje we. Ntabwo Imana yatowe n'abana b'abantu nkatwe, ngo wenda tugira ubwoba we, yuko manda yayishobora kurangirana n'uyu mwaka ikavaho itabisohoje. Hari icyo yavuze turi mu cyumba dusenga, iyi Mana irabikoze we. Hari icyo yavuze wa munsi turi ku musozi dusenga, iyi Mana nziza irabikoze we. Hari icyo yambwiye nsengera Bosco Mana we, bombe la kasime tambore de vayima okaye. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Ntabwo mu busanzwe bwanje ngira amarira, sinagira emoso ni gake cyane, ariko twageze hano numva ngeze nk'ikinika. Bosco ni inshuti yaje. Bosco twamenyanye ngeze hano, ntabwo twari tuziranye, ariko tumenyanwa kubera amaraso ya Yesu Kristo. Araduhuza, numva abaye muri nje, naje numva mbaye muri we. Turabana. Ndasaba abavandimwe twabanaga mu nzu batambuke hano, barutebuka. Twabaye mu nzu turi abantu bagera mu 9. Baragiye. Fideli ntari hano, turamushimira. Mapanga ntari hano, turamushimira. Frank ntari hano, turamushimira. Aba bagabo bakoze akazi, tubana na Bosco, tugasangira, tukararana, tugakora kimwe. Kambwa yase Bosco uzashinjeho nagiriwe amahirwe nashatse nkiri muto.
kambwira se Bosco uzashaka ryari, akambwira ngo azashaka. Twama tukigira icyifuzo mu buzima bwacu, no hashimwe Imana yabikoze. Ndashimira abavandimwe nibatambuke, ndashimira umuvandimwe witwa Boneri natambuka ziha kandi mumukomera amashyi menshi. Uyu muvandimwe ni umugabo Bosco amaze kugira runo rubanza yakoze iyo byakabaga. Ndagushimiye Boneri. Nageza ngene nakababwira mu izina rya Bosco, kababwira yewe nimukore kino na kibi, bakagikora. Napoleon ari hehe? Atambuke hano. Ndashimira Napoleon. Twageza tubonana mu gitondo, tukabonana nimugoroba, tukabonana saa sita, tugashaka icyo tukora kugira ngo Bosco yubake urugo. Ndabashimiye ba Gifizi na bakade, abayumbe bose bari hano. Mwarakoze, mwakoze akazi, mwatanze amafaranga yayo. Hari umuntu twageza ducira ifaranga tukongera tukamukira n'izindi. Batanga amafaranga yabo, bakora ibintu byabo kugira ngo Bosco akunde agire ibirori byiza. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Ndashimira abanaziri, ndashimira Perezida Gatore, mumukomera amashyi. Perezida Gatore n'umuvandimwe Richard barakoze birukanga mu banaziri uko bashoboye, bakora ibyo bashoboye byose. Imana yo mu ijuru bavandimwe ibaheze umugisha. Ndashimira abandi bantu bari hirya no hino bagize icyo bakora kubw'ibirori bya Bosco. Inshuti, abavandimwe bo mu bihugu bitandukanye barakoze, bakora umurimo wo kugira ngo Bosco akore ubukwe. Abayumbe ko ndababona hano ni benshi, babukuru nababonye, bakonfi mwagize neza, bamakuta mwagize neza, abacuranzi mwakoze. Imana yo mu ijuru, jewe mu buzima bwanje uko nteye, iyo nashigikiye umuntu uzamushigikira n'imbaraga zanje zose cyane. Niko ndeye. Bakatuka bakavuga amakuru, zanirwa mpamagagwa n'abantu ngo nzandeka kubyina mu bukwe. Akambwira ngo urumuvuga butumwa ngo uzureka kubyina mu bukwe. Hari kiza kintera kubyina, hari kiza kindi sinobyinishwa n'umwana w'umuntu, zantekereza ngatekereza gusa guhirika, namara nkabona gutambira Imana. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira itorero rya Nazareth, mukomere Imana amashyi. Ndashimira umushumba Pastor Jacques, warakoze Pastor, warakoze ubukwe niburangira neza tuzoza kureba na Bosco. Warakoze, mwakoze umurimo mwakoze mukuru, muranashingira. Imana ibaheze umugisha. Tarambiranye mu magambo, undi muntu ushimira byimaze, ndashimira Nyakiwe, mukomera amashyi. Ndashimira Nyakiwe, ndagushima kuko wakunze Bosco, ndagushima kuko wemeye kubana na Bosco, ndagushima kuko wemeye kuba umudamu wa Bosco. Mbikubwiye nk'umuntu twabanye na Bosco, twarasangiye, twararyamanye, twaragendanye. Ujanye umugabo ndabikubwiye. Kubigaragarira amaso y'umubiri, abisi bakunda ubutunzi n'ibiki nabiki, ariko nkubwire ngo ufite umugabo ufite ubutunzi bukomeye. Yamenye Yesu kandi uwo Yesu ndabizi ko azobatunga, azobagaburira, azobambika, muzabaho, mutunge, mutunganirwe. Rero Bosco kubera kuko twahanganye muri zose, nta bushobozi bwinshi mfite, nta byamirenge kuko ibyo twari dufite twarabisangiye nabo, ariko kubwo gushigikira urugo rwawe so bishaka nitonze, ariko nzoguheza inka. Rero murakoze cyane. Imana mu ijuru ibaheze umugisha n'ikirasi. Arakoze Evangeliste na team. Ngira ngo mwumvishe ko umuryango wa Bosco bari smart kandi barakoresha umwanya neza. Reka twakire umuryango wa Kiyobe, nabo bambwiye ko
watubereye isabato nziza banduri bwiza haleluya watubereye isabato nziza banduri bwiza watubereye isabato nziza